Baie welkom hier by die gesamentlike aanlyn veiling van BKB Standerton, Frankfurt, Kroonstad en Bethlehem. Dames en here, ons het 'n ongelooflike aanbieding vandag vir julle hierso. BKB verkoop vandag vir hulle standaard termes en voorwaardes en neem ook vir my kennis dat daar BTW betaalbaar is op al die diere wat ons vir julle aanbied, teensy ek anders vir julle noem. As ek niks sê nie, neem aan hulle het BTW, maar as ek dit vir julle noem, dan kan julle maar aanvaar dat daar nie BTW is nie. Dames en here, BKB verkoop vandag natuurlik onder baie streng biosekuriteitsreëls. Ek sal vir julle sover dit my kennis trek, sal ek vir julle noem as 'n dier geënt is en natuurlik soos wat hulle gespeen is, gewigte, soveel as moontlik inligting sal ek vir julle deurgee. Dames en here, dan natuurlik is daar die agente wat die beeste op die veiling het, die bemarkers, hy sal julle skakel, elke individuele een sal julle skakel soos wat die veiling klaar is en hulle sal dan met julle die laaireëlings en die vervoerreëlings op die regte manier dan tref. Dames en here, ek vra dan ook vir julle, maak vir my baie mooi seker waar die beeste loop. Ek gaan vir julle duidelik sê waar elke dier is. So moet nou nie 'n foutjie maak as jy in Pietersburg sit, 'n bees in Bethlehem gaan staan kyk as jy hom nie wil hê nie, so maak seker waar die beeste loop. Ek gaan dit vir julle baie mooi duidelik sê en dan dames en here, is hier ook 'n paar kopers op die vloer en natuurlik die aanlyn is dan nie so die meeste van julle kan maar julle vingers op die knoppie sit meneer, ons gaan dan vinnig begin daarso. As daar enige vrae is, asseblief skakel jou BKB agent. Ons wil so graag moontlik vir julle duidelikheid gee oor alles. Stuur 'n notaatjie daarso vir Meerkat. Hulle sal vir my stop as daar enige vrae is. As daar iemand is wat sukkel om te be, asseblief laat weet ons dadelik. Ons stop onmiddellik en ons akkommodeer julle. Is daar enige vrae hier op die vloer? Julle manne reg? Ek kan julle sien, maar die lig agter is so bietjie skerp so. Be vir my mooi duidelik daar die manne op die vloer. Dames en here, ons gaan beweeg aan na lot nommer 1 toe. Dames en here, ons begin met die beeste, dan gaan ons aan na die skape toe laastens. So let maar bietjie op. Daai lot 39 en 40 is na die skape. Ons gaan hulle indruk hier vanaf lot 19. Dis hy, dames en here, lot nommer 1 Beefmasters. Hulle is reeds gespeen, dames en here, 38, almal manlik. Plus minus 220-230 kg. Dames en here, julle kan gaan kyk daarso. Meerkat het vir julle aangedui daar van waar af die glyskaal, die penalty inkom. Dames en here, hulle is 30 km van Vrede af naby Ascent en natuurlik dames en here 'n man wat ongelooflike bulle op sy koeie gebruik. Kyk maar bietjie hierso op lot nommer 1, daar sê dames en here wat sê hulle my R50. 50 to start me 48. At 48 dankie op die vloer. 48 hit tag. At 48 get bereid by 48 by 48 by 48 by 48 by 25 by 48 25 by 48 by 48 by 48 50 online 48 75 at 48 75 by 48 75 by 48 49 25 at 49 50. Ek het by 49 50 op die vloer weer aan meneer by 49 50 49 75 at 49 75 at 49 75 at 50 yeah 50 na get by 50 gaan meneer 50 na get by 50 rond by 50 25 50 50 ek het by 50 50 at 50 50 50 50 50 is op die vloer 50 50 na by 50 50 at 50 50 by 50 50 51 at 51 51 25 at 51 50 at 51 50 at 51 50 at 51 50 at 51 75 at 51 75 at 51 75 52 at 52 again negative 52 gaan meneer by 52 25 at 52 25 at 52 25 at 52 25 52 50 at 52 50 meneer at 52 50 at 52 50 at 52 75 52 75 at 53 at 53 online at 53 at 53 25 53 25 op die vloer. At 53 25 gaan meneer by 53 50 by 53 50 by 53 50 53 50 by Meerkat nou. At 53 50 by 53 50 by 53 50 by 53 50 50 by 53 50 almal klaar 53 75 53 75 53 75 at 53 75 at 54 at 54 by 54 na 54 na 4 nou by 54 na 54 54 rand meneer by Meerkat nou. Koper nommer 527 meneer by 54 vir die eerste maal. Tweede, derde en laaste. Ek gee almal aanlyn 'n goeie kans. R54. Tot 54 baie dankie. Koper nommer 527. Net seker maak met my eienaar, waar sit hy? Reg so alla wêreld. Baie dankie. Ons verkoop hulle aan jou, wel gedaan. Alright, daar sy dames en here, dieselfde verkoper. Hierso nou net die versies. Dames en here, pragtige versies daarso. Dames en here, hulle is gespeen, hulle is kurkdroog en kyk hierso 72 van hulle
Die man wat daai lot nommer 1 gekoop het, as jy nou net hierdie bykoop, 'n lekker vol vraggie. Lot number 2, Beefmasters gespeen, 220-230, 30 km van vrede. Alright, same seller, ladies and gentlemen. Op hulle meneer wat sê lekker by die draai. Oh, nou die meneer by die 47.45, I will take. Dat 45 dames en here. Dat word die waver by die waver by die waver by die word die waver by die waver by die word die waver by die waver. Kom aan, wat sê daar by die 45? Dat word die waver by die waver by die word die waver. Dankie daar by die 45 het ek. Dat word die waver by die waver die versies meneer. Dat 45 rand by die word die waver by die waver by die word die waver by die waver by die word die waver by die waver by die word die waver. Dat word die waver 20 waver by die word die waver 20 by die 50 by die word die waver 50 by die 50 by die word die waver 50. Dat 45 5 dae meneer by die word die waver 50 by die 5 dae by die word die waver 50 50. Dat word die waver 50 by die word die waver 50 by die 50 by die word die waver 50. Dat 45 5 dae. Dat word die waver 75. Dat word die waver 75 by die word die waver 75 by die word die 6. Dat word die 6 again by die 46 rand meneer by die word die 6 by die 6 by die word die 6 by die 6 by die word die 6. Dat word die 25 by die word die 25 by die 50. Dat word die 650. Ek het by die 46 5 dae meneer by die word die 6 by die word die 650 op meerkat. Dat word die 675. Dat word die 7. Dat word die 7 again by die word die 7 again by die 7 again by die word die 7 again by die 7 again by die word die 7. 47 again by die word die 7 again by die 7 again by die word die 7 again by die 7. At 47 top versies meneer Beefmastertjies nou daar op die TV. At 47 again by die word die 7 again by die 7. Vir die eerste maal nou 47. At 47 again by die word die 7 vir die tweede 25. At 47 25 dankie Nila. At 47 25 by die word die 7 25 by die word die 750. At 47 50 by die 50 by die 50 by die word die 750 50. At 47 75 by die word die 8. At 48 again by die word die 8 by die word die 8 by die word die 8 by die word die 8. 48 rand nou daar by Hein meneer by die 48 again by die 48. At 48 again by die 48 is aan niemand meer as die meneer. At 48 48 by die 48 vir die eerste maal. 48 vir die tweede, derde en laaste. Rand 48, ek sê baie dankie Hein en dit is reg met my eienaar, groot waardering daarvoor. Ons sê dankie, ons gaan aan, dames en here, daarso na lot nommer 3 toe. Kyk weer 'n bietjie hierso, dames en here, ongelooflike beefmastertjies. Hulle loop op Ingogo en natuurlik, dames en here, ons weeg hulle by Ingogo Mills. 90 van hulle plus minus 190 kg. Let net op, daar's 'n foutjie by die katalogus. Hulle is reeds gespeen. Dames en here, hulle is reeds gespeen, kurkdroog en hulle is almal geënt. Almal van hulle reeds geënt. Begin my dan weer aan meneer wat sê lekker meneer, by die 53.50 I will take. 50 dankie. At 50 attack. Ek het by die 50 op die vloer. At 50 na, ek het by die 50, by die 50, 25, by die 50, 50, by die 50, 50, by die 50, 50, by die 50, 75, by die 51, by die 1, ek het by die 51, by die 1, ek het by die 51, by die 1, ek het by die 25, 51, 50, by die 51, 50, by die 51, 75, by die 52, by die 2, by die 52, na 2, na, ek het by die 52, 25, 52, 25, by die 52, 25, by die 52, 25, by die 52, 50 op die vloer. At 52, 50, by die 52, 50, by die 52, 75, at 52, 75, by die 52, 75, by die 52, 52 75 by die 52 75 53 at 53 again again by die 53 op die vloer by die 25 53 25 by die 53 25 by die 53 50 by die 53 50 by die 53 75 53 75 at 53 75 meneer at 53 75 by die 53 75 kom aan Nila nog enetjie 54 at 54 again again by die 54 25 at 54 25 by die 54 50 by die 54 50 by die 54 50 by die 54 75 at 54 75 by die 54 75 at 54 75 by die 54 75 by die 55 by die 55 55 gaan meneer by die 55 25 at 55 25 by die 55 25 by die 55 25 by die 55 25 by die 55 25 55 rand 25 meneer at 55 25 55 25 by die 55 25 gaan meneer by die 55 25 by die 55 25 55 50 55 rand 50 at 55 50 at 55 75 at 55 75 by die 55 75 by die 55 75 by die 55 75 Jan ry bel hom so lank at 55 75 by die 55 75 by die 55 75 55 6 56 op 56 rand 25 at 56 25 again at 56 25 gaan meneer by die 56 25 by die 56 25 by die 56 25 by die 56 25 56 25 gaan meneer by die 56 25 Nila wat sê jy at 56 25 56 25 gaan meneer by die 56 25 at 56 25 vir die eerste maal nou 56 25 by die 56 25 vir die tweede at 56.25, all out, all done. Run, 56.25, koper nummer 5, 27.
Baie geluk. En dan volgende, dames en heren, gaan ons aan. Hierso, dames en heren, het ons natuurlijk op lot nummer 4, Brahman Colors, hulle is reeds gespeen. Let net op, dames en heren, hulle is 100 Bull Colors. Geen versies nie, 100% Bull Colors, al 100 van hulle is geskatte gewig van 225 en hulle loop in die Lindley area. Dames en heren, kyk na die pragtige Brahmantjies, hulle sal groei dat het vrek. En natuurlijk, in die Lindley area, dames en heren, ons sit die penalty in van 240 natuurlijk op 10 cent. Dames en heren, volgende, lot nummer 4, begin my weer. Op hulle nou daar sy meneer, wat sê lekker bedraai. Op hulle nou daar meneer, waar begin julle my? Lekker laag, R50, 50 to start me. Wat sê julle R50 meneer? Het 15 na, get by dag. Het 15 na, by dag, by 15 na, 48 I will take. R48, by 48, wat sê die manne nou? Het 48, 47 sal ek vat. Het R47 meneer. Het 47 again, ek get by 47, ek get by 47, 47, dankie. At 47 attack, wat sê nou hy? Ek get by 47, 25. At 47, 25, 47, 50. Ek get by 47, 50, at 47, 50, at 47, 50 again, ek get by 47, 75, at 47, 75, 48. At 48, hulle loop op Lindley, meneer, by 25. At 48, 50. Ek get by 48, 50, at 48, 50, at 75. At 48, 49. Ek get by 49 again, ek get by 49, at 9, ek get by 49. 49 gaan meneer, by 49, negative 49, negative 49, at 49 again, negative 49, 25, 50, at 49, 50 again, at 49 again, negative 49, 75, 49, 50, at a bit of a dog on Nongi, get a bit of a dog attack, at 15, get a bit of a dog, get a bit of 15, a bit of a dog by Meerkat, at 15, a bit of a dog, a bit of a beer, a bit of a dog, a bit of a beer, a bit of a dog on, a bit of a beer, 50, 50, a bit of a 50, 50, at 15, and get a bit of a dog, meneer, as Elamo Clava, 5 dog on, at 15, 5 dog, meneer, a years to mull. At 50, 25, at 50, 50, at 5 around 5 meneer, about 50, 50, at about 50, 50, at about 50, 50, at about 50, 50, at 5 around 5 meneer, about 15 and 50, what's a PA, at 50, 75, 51. 51 again, get a bit of 51. At the end of 5 around there, a bit of 51, a bit and get a bit of 1, a bit of 1, get a bit and get a bit of 1, get a bit of 51, at 1, I get a bit of 51, at 25. At 51, 50, at a bit of 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 51, 50, at 50, 50, at a bit of 51, 50. At the end of 5 around 5 meneer, a bit of 51, 50, at a bit of 50, at a bit of 51, 50, 50, at a bit of 51, 75. At 51, 75 again. At the end of 5 and 7 meneer, a bit of 51, 75, at a bit of 5, at a bit of 51, 75. The end of 5 and 7 meneer, 51, 75, at a bit 51, 75, at a bit of 51, 75 vir die eerste maal. 51, 75 vir die eerste, bit of 51, 75, ek sien nou niks nie. At 51, 75, askies toch, vir die tweede. 51 rand 75 vir die derde en die laaste maal. Rand 51, 75. Davey, net by jou seker maak, is het reg so? Groot waardering weer eens af vir jou, my ou vriend. Baie geluk en wel gedaan, meneer die verkoper. Ons gaan aan na lot nommer 53 toe, dames, heren, alle wêreld ongelooflike beefmasters wat hier in die ring stap. Dames, heren, hulle is 100 van hulle en hulle weeg plus minus 190, 200. Hulle is natuurlijk, dames, heren, so 20 kilometer hier van Vrede af. Manne, die boere kan boer en kyk weer 'n bietjie daar. Op lot nommer 5, begin my weer. Het start me again, meneer, get a bit of wat sê ek, meneer, a bit of 53 rand. Het 53, get a bit of 53. Het 53, a bit of 53, 50 rand sal ek neem. 50, dankie. Het 50, get a bit of 50 attack. Het 50, daar meneer, a bit of 50 rand, a bit of 50, get a bit of 50 op die vloer, a bit of 25, a bit of 50, 25, a bit of 50, 25, a bit of 50, 25. Het 50 rand, 50, a bit of 50 rand, 50, a bit of 50, 50, a bit of 75. Het 50, 75, a bit of 51, 51 sal jou nou wees, Karel. Het 51, get a bit of 1, get a bit of 51, 25, 50. Het 51, 50, a bit of 51, 50, a bit of 51, 75. At 51, 75, at a bit of 51, 75, at a bit of 52, at 52, 25, at 52, 25, at a bit of 52, 25, at a bit of 50, at 52, 75, at 52, 75, at a bit of 53, at 53, at a bit of 25, 53, 25, at a bit of 53, at a bit of 53, 75, 53, 75, at a bit of 54, at 54, at a bit of 54, at 54, at a bit of 54, now, but a bit of get a bit of 4, now, Fino, a bit of 54, at 54, at a bit of 54, now, Fino, a bit of 54, meneer, kyk maar mooi, at 54, meneer, get a bit of 54, meneer, quality again, at 54, at a bit of 54, at a bit of 54, now, Fino, a bit of 54.
54 meneer vir die eerste maal nou. At 54 again, a bit of 54 now, Robert 54 now, 32 at 54 25, at 54 25 50, at 54 50, a bit of 54 50, come on, Nila, begin at the colors, my friend, 54 75, at 54 75, a bit of 54 75, a bit of 54 75, 4 and 5 and 5 donkey, at 55 again, a bit of 5 and 5 a bit of 55 at 5, a bit of 55, 5 and 5 around, a bit of 55, a bit of 5, a bit of 55, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 55 at 5, a bit of 55, 5 and 5 takas on Iman Mira Simonera at 55 again, negative 5 and 5 a bit of 55, a bit of 5, a bit of 5, a bit of 55, 25 at 55 50, at 55 50 again, at 5 and 5 5 a bit of 55 75, at 55 75, a bit of 55 75, a bit of 55 75, a bit of 5, at 56 at a bit of 6 and 5 Manera, at 56 again, negative 6 and 5 a bit of 60, 50 56, a bit of 56, a bit of 56 25, 56 25 again, negative 6 and 5 and 2 now, at 56 25, at 56 50, at 56 50, a bit of 56 50, a bit of 56 75, 56 57, at 57 again, a bit of 57, a bit of 7, a bit of 57, a bit of 7, a bit of 57, Silver in 5 dog Manera, at 57 again, a bit of 57, a bit of 7, a bit of 57, at 7 and 5 dog around, 57 25, at 57 50, at 57 50, a bit of 57 50, a bit of 57 50, at 57 50, a bit of 57 50, 50, a bit of 57 50, 50, a bit of 57 50, Silver in 5 dog Manera, a bit of 57 50 vir die eerste, at 57 50, a bit of 57 50 vir die tweede maal nou, at 57 50, all out, all done. Run, 57 50, is het reg met die baas, baie geluk en dankie vir julle, at 57 50. Dames en here, ons gaan aan lot nommer 9 en op lot nommer 6 toe. Hierso weer Kruiseras Colors. Dames en here, hulle loop nog by die maas 70 van hulle 30 billetjies, 40 versies en natuurlik 190, 195 kg. Hulle loop naby Standerton, daar langs die Tuka kragstasie en hier is hulle dan weer in die ring, meneere. Kyk weer bietjie daar, kwaliteit meneere hierso. Hulle sal groei dat dit vrek. Alright hou. Begin my maar weer R50 meneere. At 50 again. At 5 around there, a bit of 45, a bit of 5, a bit of 45, a bit of 5, donkey, a bit of 45, attack at 45 again, a bit of 45, a bit of 5, a bit of 45, 25, op die vloer, a bit of 45, 25, a bit of 45, 50, a bit of 45, 50, a bit of 50, a bit of 45, 75, at 45, 75, a bit of 46, a bit of 46, a bit of 6, a bit of 46, 25, at 46, 25, a bit of 46, 25, a bit of 5, a bit of 46, 50, a bit of 46, 50, at 46, 50, 46, 75, at 46, 75, a bit of 5, a bit of 46, 75, a bit of 5, a bit of 46, 75, at 46, 75, meneere, at 46, 75, a bit of 47, at 47 op die vloer, at 47 meneer, by 47, 25, by Meerkat, 47, 75, at a bit of 47, 47, 50, at 47, 75, at 47, 75, at a bit of 48, at 48 op die vloer gevat, at 48, a bit of 48, 25, at 48, 25, by Meerkat, weer a bit of 48, 50, at 48, 50, a bit of 48, 75, weer op die vloer, at 48, 75, at a bit of 48, 75, at a bit of 48, 75, at 49, 25, het ek online al klaar, at 49, 50, at 49, 50, a bit of 50, a bit of 49, 50, a bit of 49, 75, at 49, 75, at a bit of 49, 50, around there, a bit of 50, donkey, at 50 around there, a bit of 50, 25, at 50, 25, at a bit of 50, 50, at a bit of 50, 50, at a bit of 50, 50 op die vloer, 50 around, meneer, a bit of 50, 50, at a bit of 50, 50, at a bit of 50, 75, 50, 75, at a bit of 50, 5 and 7, at a bit of 51, at 51, I get a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 51 op die vloer, a bit of 51, 25, at 51, 25, at a bit of 5, at a bit of 51, 25, at a bit of 5, at a bit of 51, 25, yen in 50, 25, meneer, a bit of 51, 25, at a bit of 51, 25, yen in 50, 25, meneer, op die vloer, nou daar, allemaal klaar, 5150, at 5150, 5150, a bit of 5150, teen my oom nou daar, a bit of 5150, a bit of 5150, a bit of 5150, yen en 50, meneere, at 5150, gee hulle man op die vloer 'n goeie kans, by Neil nou, vir 51, 50, all out and all done, run, 5150, ek sê vir julle baie dankie, Nila, geluk, ek dink jy gaan baie gelukkig wees met daai kalfies, Erik, net bevestig reg so daar met jou, groot waardering, baie dankie, meneer, ons gaan aan na lot nommer 7 toe, ekskuus tog, ja, die kopernommer, 528, alright, ons gaan aan na lot nommer 7 toe, dames en here, hierso is natuurlik Frankfurt se wêreld hierdie kalfies. Hulle is reeds gespeen. Dames en here, kyk net na daai top bonsmaras wat daar in die ring staan. Dames en here, hulle is 25 in totaal, 11 manlik, 14 vroulik.
Ons skat hulle daar op 185 kg, dames en here. Hulle loop, soos ek gesê het, in die Frankfurt area. Kyk maar bietjie daar sy dames en here na die 25 van hulle meneere wat sê hulle by die draai. En op hulle nou daar Rolof, julle wat sê hulle maar nou daar meneere by die start me again. R50 sal ek vat. Het 15 na by die Vrydag. Het 15 na by die Vrydag, by die 15 na by die Vrydag, daar by die 15 na by die Vrydag, daar by die 15 nou meneere by die pakkie Bonsmara saam meneere by die R50 vir die uit. I will take R48 daar by die 48. Kom aan, wat sê daar R48? Het vir die uit by die 48 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 get by R48 meneer by die 48. Dat 48 gaan get by R48 meneer get by die 48 get by die 48 by die 48. 47 I will take 47. Wat sê julle meneere? Dat 47 again. Get by die 47 get by die 47 dankie. Dat 47 25 get by die 47 25 by die 47 25 by die 47 25. Dat 47 25 by die 47 25 by die 47 25 47 50. At 47 75. At 48 get by die 48 by die 48 25. At 48 50, 48 75, 48 75, at 48 75, 49, at 49 25, at 49 25, 49 50, 49 75, at 49 75, at 50,000 rand, 50 rand, at 50 da, at 50 rand, at 50 da, at 50 50, at 15 at 50 rand, at 15 at 50 50, at 15 at 50 at 15 at 50 at 50 50. Kom aan manne, wat sê hulle vir 50 rand, kyk na die mooi beeste daar meneer by 50. At 15 na get by 50, get by 50, get by 50. 50 rand vir die eerste maal nou. At 15 nou vir die tweede. At 50 vir die derde en die laaste. Rand 50, ons shot so bietjie. Kan julle vir my net daar so op die dingetjie sit? R51.50 en as hy hom druk, dan sit R51.75. Meneer die Beer, ek vra vir jou daarso, as jy hulle sal vat vir R51.75, dit is ons prys op hulle vandag, kan jy vir ons net die knoppie druk. Ons gaan jou dan net skakel, ons sal jou dan net skakel. Hou net daai prys vir ons daar so Rolof, ons sal net praat met die man, ons het R50, kom ons kyk of ons bietjie nader kan kom, ons sal die persoon wat die laaste beer was, net skakel. Dan sê dames en here, ons hou dan net verby op daai pakkie. Meneer, kyk bietjie hierso, Flippa, hier natuurlik is hulle vir jou, natuurlijk, lot nommer 8, kruisras colors, dames en here, hulle is reeds gespeen, 85 van hulle, dames en here, 45 billetjies, 40 versies, hulle weeg plus minus 230 kg, en natuurlik loop hulle ook daar in die standaard omgewing, daar kan julle die Tetuga kragstasie in die agterkant sien, lekker naby aan julle, alright meneer, en hier is hulle dan nou in die ring, 85 in totaal, 45 and 40, alright ho, en wat sê hulle weer aan meneer, wat sê hulle gere by die draai, op hulle by die 50 rand, at 15 na by die 50, by die 50, by die 48, 48, dankie, 48 het ek, at 48, by die 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 48, 25, by die 48, 25, by die 48, 25, by die 48, 50, 48, 25 is daar, 48, 50 op die vloer, at 48, 50 again, 48, 50, by die 48, 75, 48, 75, by die 48, 75, 49, at 49 rand, by die 49, again, by die 9, by die 49, again, by die 9, by die 49, 25, 49, 25, by die 49, 25, by die 49, 50, at 49, 50, by die 49, 50, by die 49, 75, at 49, 75, by die 50, 50, at 50 op die vloer, at 50 rand, by die 50, na by die 50, by die 50, 25, at 50, 25, by die 50, 50, by die 50, 50, by die 50, 50, by die 50, 50, by die 50, 50 op die vloer, 75, 51, at 51 rand, meneer, by die 51, at 51 rand, by die 51, 25, 51, 25, by die 51, 25, by die 51, 25, by meer kant, ja, 51, 50, at 51, 50, daar meneer op die vloer, at 51, 75, at 51, 75, by die 52, at 52 rand, by die 52, na 2 na, get by die 52 na 2 na, daar by die 52 na 2, at 52 op die vloer meneer, at 52 rand, by die 52 na, get by die 2 na, daar, get by die 52 at 2, 52 rand, aan niemand meer as die meneer, get by die 52, by die 2, by die 52 na 2 na, daar, get by die 52, all out en dan meneer, op die vloer lê vir 52 rand, 52, net seker maak by Erik, reg so, ons verkoop hulle 52 rand, koper nommer 173. Right, ons beweeg aan na lot nommer 9 toe en dames en here, hier so ongelooflike kwaliteit. Kyk 'n bietjie soos hulle daar deurstap, dames en here, die een lyk soos die ander. Quality, quality, quality. Bonsmaras, dames en here, hulle is reeds gespeen. Net gehoor, is hulle geënt, weet julle? Hulle is geënt, dames en here, hulle is geënt voorkomend natuurlik daarteen.
back en closure. 150 in totaal, 105 manlik, 45 vroulik. Dames en here, ons skat hulle daar op 210 kg. Hulle loop in die Frankfurt area en natuurlik dames en here, kwaliteit soos hierdie nie elke dag nie. Begin my dan weer meneer by R50, 50 altyd. Ja, 50 nou by die 50 dae, 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 dankie. Het 50 rand attack. Het 15 nou daar meneer by die 50 rand attack. Het 15 nou by die 50 dae, by die 50 25, by die 50 50 by die 50 50 by die 50 50 by die 50 50 by die 50 75 online. Het 51, het 51 25, het 51 50, 51 50 by die 51 50 51 75, het 51 75 by die 52 be vloer. Het 52 be vloer raak by die 52 by die 52 25, het 52 25 by die 52 25 by die 52 25 het ek by meerkat. 52 25 52 50 weer. Het 52 75, het 52 75 by die 52 75 by die 52 75 53, het 53 25, het 53 25 again again by die 53 25 by die 53 25, het 53 53 50 53 75 54 sal op die vloer wees. 54 op die vloer nou daar meneer by die 54 by die 54 na 4 nou daar by die 54 na 4 nou daar by die 54. Het 54 daar by die 54 na 4 nou daar by die 54 op die vloer meneer 54 25, het 54 25 by die 54 25 by die 54 25, 54 25 54 50 by die 54 50 50 by die 54 50 50, het 54 50 gaan meneer by die 54 50 by die 54 50 by die 54 75, 54 75, 54 75 gaan meneer by die 54 75. At 54, 75 by meerkat nou. At 54, 75, 54, 75, 55 sal jou nou wees. 55, thank you, op die vloer. 55 gaan meneer by die 55. At 55, come on, wat sê oom, by die 55, by die 55, come on my oom, top colors. 55 attack. At 55, 25, 55, 25, by die 55, 25 gaan meneer by die 55, 25, by die 55, 25. 55 rand 25, as daar niemand meer is die menere, gaan ek verkoop. Dan 55, 25, as dit reg is met my eienaar. Baie geluk en dankie. Dis koper nommer 800. Wel gedaan, menere. Alright, ons gaan aan dames here hierso na die eerste Simbraaitjies toe. Simbra Beefmaster Charolais Kruise. Dames here, kyk 'n bietjie wat hierso in die ring beweeg. Let's see again, dames here, beter gaan jy nie kry nie. Hulle natuurlik, dames here, hulle is gespeen, hulle is voorkomend geënt teen back and claw. Dames here, hulle is natuurlik 180 bulkalers. Hulle weeg 265, 15 km van Worden en natuurlik, kyk net na daai glyskaal, dames here, 275 tot 285,5 sent af en natuurlik van 285 af 10 sent. Kyk 'n bietjie na hierdie kalers. Dames here, show me better in Africa. Lot nummer 10. Daar sê dames here, begin my weer. Alright, nou meneer by die 50 rand. 50 I will take. Come on Hein. Het 50 rand meneer by die 50, dankie. Het 50 attack. Het 50 rand by die 50, daar by die 50, nou by die 50, daar 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 by die 50, 25. Het 50, 50, daar by die 50, 50, 50, 50, 50, daar by die 50, 50, 75. Het 50, 75, daar by die 50, 75 gaan meneer by die 51. Het 51 again by die 51, 25, daar by die 51, 25, daar by die 51, 25. 51, 50, daar by die 51, 50 op die vloer nou daar meneer by die 51, 50, daar by die 51, 75. 51, 75, daar by die 52 online again by die 52, 25, by die 52, 25, by die 52, 25. 52, 50, by die 52, 75. At 52, 75, by die 52, 75, by die 52, 75, by die 52, 75. 52, 53. At 53, 25 gaan meneer by die 53, 25. 53, 50. At 53, 75. At 53, 70 gaan by die 53, 75. 53, 75 by die 54. At 54 again. 54, 25. 54, 50. At 54, 50 by the 54, 50 by the 54, 75. At 54, 75 by the 54, 75 by the 54, 75. 54, 75 gaan meneer by the 54, 75 by the 54, 75. 54, 55, dankie. At 55, 25. 55, 25 by the 55, 25 by the 55, 25 by the 55, 25. 55, 25 meneer. 55, 25 het ek nou op meerkat. At 55, 25 again. At 55, 25 meneer, kyk weer 'n bietjie na die kwaliteit. At 55, 25 again, neer by die 55, 25. Vir die eerste maal nou meneer. Tweede, derde en laaste. Rand 55, 25, dit is reg met my eienaar, koper nommer 527.
Dan dames en here, hierso volgende, hulle sissies in die ring. 300 van hulle dames en here, ons skat hulle so hier op 255. Dieselfde as die vorige is, dis net hulle versies nou 15 km voor Worden. Selfe glyskaal, selfe alles dames en here, hier is hulle nou en kyk weer 'n bietjie vir my. Op hulle nou daar sê dames en here, waar begin julle my op hulle meneer, where do you start me? Ai na. Jy wil nie agter my staan, hou jy net vas die hele tyd nie. Jy het nogal gevra. Man, maar seker my. Anders kan jy hom maar wegvat. Daar sê net so 'n bietjie wardrobe dat gebreek het. Alright. Meneer, ons gaan aan lot nommer 11 toe. Hier's hulle weer die versies. Begin my dan weer meneere daar. Op hulle R50 vir die versies meneere. 50. 48. R48. At 48 again. At R48 bit of 48. At 48 bit of 48 bit of 47 I will take. At 45. Begin my lekker laag meneere. R45 op die versies. At 45 300 bit of 45 dankie. At 45 bit of 45 bit of 45 bit of 45. At 45 het ek weer meneere. Quality again. At 45 bit of 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 45. At 45 at 45 25 45 50. I get a bit of 45 50 a bit of 45 50 bit of 45 50. At 45 50 again, I get a bit of 45 50, a bit of 45 50, a bit of 75. At 46, I get a bit of 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 46. 46 meneer. At 46 attack. At 46 meneer vir die top verse in die ring. 25, 50, 46, 50, a bit of 46, 50, a bit of 46, 50, a bit of 46, 50, at 46, 75, 46, 70, a bit of 47, at 47, a bit of 7, a bit of 47, a bit of 7, a bit of 47, a bit of 7, a bit of 47, 47 meneer, at 47 again, I get a bit of 47, 25, 50, at 47, 50, a bit of 50, a bit of 47, 50, a bit of 50, a bit of 50, a bit of 47, 50, 50, at 47, 50, 75, 48. At 48 again. R48 meneer, a bit of 48. At 48 a bit of 48 a bit of 48 a bit of 48 a bit of 48 meneer. 48 25. 48 50. At 48 50 a bit of 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 48 75. 48 75 49. At 49 meneer, a bit of 49 again a bit of 49 again a bit of 49 at 9. At 49 again I get a bit of 49 meneer. At 49 again I get a bit of 49 25. 49 50. 49 50 meneer. 49 50 a bit of 49 50 a bit of 49 50 at 49 50 nou meneer a bit of 49 50 a bit of 50 a bit of 49 50 a bit of 50 a bit of 49 50 49 50 is aan niemand meer as die meneer kyk vir julle op die vloer at 49 50 75 50 rand dankie at 50 again at 50 rand attack at 15 na bit of 50 daar bit of 15 na 50 a bit of 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 50 at 15 nou vir die eerste maal 50 rand, a bit of 15, a bit of 50 rand, a bit of 15, a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50 vir die tweede. Op 50 rand meneer vir die derde en laaste maal. Rand 50 as dit reg is met my eienaar. Ons sê vir julle baie geluk en dankie daarvoor. En daai kopernommer was gewees 511. Alright, dames en here, ons gaan aan na die volgende toe. Hulle loop daar in Lindley se wêreld, dames en here, mooi gelees silo's is so 5 km van Lindley af. Hierso lot nommer 12, dames en here, Simbra Bonsmara Beefmaster kruise. Dames en here, hierso 30 manlik, 40 vroulik. En julle kan daar gaan kyk na die glyskaal ook natuurlik. Top kwaliteit beeste wat daar voor julle staan, dames en here, hier 70 van hulle. Alright hou. Begin my dan weer aan meneer R50. At 50 again. Op R50 bit of 50. At 50 na bit of 50 bit of 50. 48 I will take. At 47 again. 47 meneer. At 47 again I get a bit of 47 again a bit of 7 a bit of 47 a bit of 47 attack. At 47 meneer a bit of 47 again a bit of 47 a bit of 7 a bit of 47 a bit of 7 a bit of 47. 47 a bit of 47 again a bit of 47 again a bit of 47 a bit of 47 a bit of 47. 47 at 47 again meneer kyk na die colors wat voor julle staan moenie nou mis nie. At 47 again. At 47 rand meneer a bit of 47 again a bit of 7 a bit of 47 a bit of 7 a bit of 47 a bit of 7 a bit of 47. 47 rand at 47 again. Ek het 'n bit of 47 ek gaan verkoop. Op 47 rand a bit of 47 again a bit of 7 a bit of 47 a bit of 7 a bit of 47 op 47 47 25 at 47.50 47.50 again at 47.50 at 47.50 a bit of 47.75 48 at 48 again at 48 meneer ons is amper daar at 48 again ek het 'n bit of 48 a bit of 48 a bit of 48 ek het 'n bit of 48 48 rand meneer a bit of 48 again ek het 'n bit of 48 ek wag nou at 48 again at 48 meneer a bit of 48 a bit of 48 a bit of 48
R48, dames en here vir die eerste. Tweede maal, derde en laaste. R48 het ek. Ek wil net met my eienaar hoor, ek dink ons is 'n bietjie ver. Kom ons vra gou net vir 49 asseblief, Susan. Net kyk of ons nie 49 kry nie. Druk gerus die knoppie, 49 het ons nou, oom Benny. Ons het nou die prys, 49, reg so. Dankie, hulle is joune meneer, 49. En dit is koper gewees? 511. Dankie Tian, altyd op jou plek. Alright meneer, lot nommer 13, volgende. Hierso, dames, here, hulle is 100 bonsmaras, 50 manlik, 50 vroulik. Ons skat hulle op 240, hulle loop in die koppies omgewing en ons sit dan natuurlik daar penalty van 62 op 10 sent in en hier is hulle dames en here. Kyk bietjie daai colours wat daar voor julle staan. Ladies and gentlemen, hier is hulle nou. 50 manlik, 50 vroulik, bonsmaras, start me again. R50. Het 15 na get a bit of 50. Het 15 na bit of 50 rand, bit of 50 na bit of 50 rand, bit of 50, 50, bit of 50, 50. Het 15 na bit of 50 rand, bit of 50 na bit of 50, bit of 50, 47 attack. Het 47 get a bit of 47, 25, bit of 47, 50, bit of 47, 50, bit of 47, 75. Het 47, 75, bit of 47, 75, bit of 48. Het 48 het meer kat, bit of 25. Het 48, 25, bit of 48, 50, bit of 48, 75. Het 48, 75, bit of 48, 75, 49. Het 49 again, get a bit of 49 rand, meneer, bit of 49. Get a bit of 49, 25, 49, 25, a bit of 49, 25, a bit of 49, 25, a bit of 49, 25, 49, 25, meneer, at 49, 50, at 49, 50 again, get a bit of 49, 50, a bit of 49, 50 op die vloer, 50 rand, at 50 again, 50, 50, 25, 50, 25, meneer, bit of 50, 25, 50, 50, at 50, 50 by Meerkat, at 50, 50, a bit of 50, 75, 51, at 51, again, get a bit of, get a bit of 1, get a bit of 51, a bit of 125, at 51, 25, a bit of 5, a bit of 51, 50, at 51, 50, a bit of 51, 50, a bit of 51, 50, a bit of 51, 75, 51, 75, a bit of 51, 75, a bit of 5, a bit of 51, 75, 52, 25, at 52, 25, a bit of 52, 25, a bit of 5, a bit of 52, 25, at 50, I get a bit of 52, 75, 52, 75 gaan meneer, a bit of 52, 75, a bit of 5, a bit of 52, 53, at 53, at 53, a bit of 53, a bit of 53, a bit of 53, a bit of 53, at 53, a bit of 53, Dave net seker maak, naspeurbaar, né? 53, dankie, at 53 het ek, at 53 again, ek het a bit of 53 het ek weer meneer, 53 rand aan niemand meer as die meneer, ek het a bit of 53, a bit of 3, a bit of 53, a bit of 3, at 53, all out, all done. Rand 53, Davie, ek neem aan ons verkoop hulle. Dankie daarvoor. Jo. Right, meneer, ons gaan aan lot nommer 14, volgende dan in die ring, hier op ons Mara Kruiskalers. Dames en here, hulle is natuurlik in die Ventersburg area. Kyk net bietjie daar, dames en here, hulle is nie 100 nie. Wat staan op julle ding? Dis nie 100 nie, né? Hulle is 25 manlik, 26 vroulik. Is dit so by julle ook? Alright ou. Hulle ons skat ons op 210 kg, dames en here, Ventersburg soos ek genoem het. Penalty dan natuurlik van 220 af, dames en here, en op 10 sent. Daar sê dames en here, hier gaan ons. Op hulle meneere, dit is lot nommer 14, 51 in totaal. Begin my dan weer daar meneere, waar begin julle my nou? Op hulle weer meneere, ek het by die draai. Hey, nou daar sê meneere, waar begin julle my op hulle meneere? Ekskuus tog. Ons is op 14, nee. Ja. Alright, nou meneer, wat sê ek by die draai, nou meneer, where you start me again? Op, hulle nou weer meneer, wat sê ek meneer, by wat jy by die 50 rand. Het 15 na by die 50, 48, 47 begin my ma. Het 47 rand meneer. Het 47 ek by die 47 dankie daar by die 47 het ek. Het 47 again ek by die 47 ek by die 7 ek by die 47 ek by die 7 ek by die 47 ek by die 7 by die 47. 47 rand meneer by die 47 again. Het 47 rand by die 47 ek by die 7 by die 47 meneer, ek gaan verkoop. Het 47 druk maar gerus die knoppie nou. Het 47 again ek by die 47 ek by die 7 by die 47 by die 47 by die 7 by die 47. Het 47 gaan meneer, 47 again ek by die 47 47 ek wag nou. Het 47 kyk na die colours aan meneer by die 47 again ek by die 47 ek by die 7 by die 47. Het 47 is die bot gegee meneer. Het 47 na. Het 47 amper nee. Het 47 again ek by die 47 by die 47 by die 47 by die 47 by die 47. Meneer, ons gaan net 'n bietjie, ons is 'n bietjie ver daarso. Vra gou vir my vir 50 asseblief. Dalk gee ons goeie vriend nommer 511 dit vir ons.
Meneer, as jy daai knoppie nou druk, is hulle joune vir 'n 50 randjies. As jy vir my daar druk, die knoppietjie, net 25 sentjies wat ek vir jou vra, my vriend, maak maar so, druk die knoppie. Come on, man. Kom ons hou verby. Ons praat met jou na die tyd, my ou goeie vriend, en dan natuurlik, hulle net verbygehou, Davey, ons praat, né? Okay. Gee hom sommer 'n lykie man, want hy's nou 'n bietjie besig. Bel hom na die veiling. Alright, dames en here, hierso volgende lot in nommer 15. Hierso het ons dan natuurlik uitstekende beefmastertjies weer. Dames en here, hulle is geënt teen back and claw. 100 van hulle, en dames en here, hulle is natuurlik, ek wil net seker maak. Dit is almal bulkalers, hoor? Hulle is nie 50 vroulik nie. Karel, is ek reg? Nee, dis almal bulkalers. Hier op die katalogus staan is 50 vroulik, dit is nie waar nie. Hulle is 100 bulkalers. Ja, dis 100 bulkalers. Dames en here, hulle weeg plus minus 180 tot 190. Nila, jy moet mooi kyk. Hulle is in die Kriel omgewing. Dames en here, natuurlik baie mooi beefmastertjies. 100 van hulle, almal manlik, en daar sê dames en here, hier's hulle nou. Net gou hierso hoor. Tiaan, kan jy gou net hier vat en met hierdie persoon gesels? Maak net seker. Daarso praat hy nou. Is dit 50-50? Ekskuus, ek is absoluut verkeerd. Dis 50 manlik, 50 vroulik. Hulle is 50-50. Alright ou. Tilie, ag Karel, hou hom sommer vir ons op die lyn as jy klaar gebed. Laat jy aan dalk met hom gesels. Alright ou meneer, hier's hulle dan nou. 50 versies, 50 billetjies. En hulle weeg 180, 190. Kriel omgewing, wat sê hulle weer? R50 begin my lekker laag. R50 48, I will take. R48 daar by die 48, dankie daar by die 48, by die 25, by die 48, 50, by die 48, 75, by die 48, 75, by die 48, 75, at 49, 25, by die 49, 25, steeds online, 49, 50 op die vloer, at 49, 50, by die 49, 50, by die 49, 50, by die 49, 75, at 49, 75, by the 49, 75, by the 49, 75, by the 49, 75, 49, 75, 50 rand, dankie daar by die 50 attack, at 15, dankie daar by die 50, by die 50, 25, at 50, 25, by the 50, 25, by the 50, 50, by the 50 rand, 50 gaan meneer, by the 50, 50, at 50, 50, by the 50, 50, by the 50, 50, 75, at 50, 75, 51, at 51, die lak, kyk maar mooi, at 51 rand, by the 51, 25, at 51, 25, by the 51, 25, 51, 50, dankie op die vloer, 51, 50, by the 51, 50, by the 51, 50, 50, at 51, 50, by the 51, 50 gaan meneer, by the 51, 50, by the 51, 50, 50, at 51, 50 gaan meneer, by the 51, 50, by the 51, 50 op die vloer, allemaal klaar meneer, by the 51, 50, at 51, 50, at 51, 75, 51, 75, by the 51, 75, by the 51, 75, by the 51, 75, at 51, 75, at 51, 75, rand 51, 75, hoor net daar by hom, net seker maak met ons koper, ag verkoper, ekskuus tog. Ons hou hulle net so, Nila, ons gaan vir jou nou sê, kom ons gaan aan na lot nommer 16 toe. Alright ou. Dames en here, lot nommer 16, ons volgende is dan nou, hierso gaan ons aan, dames en here, Frankfurt omgewing, hulle weeg 200 gemiddeld, ons skat hulle dan van 170 tot 230, maar 200 gemiddeld sal hulle weeg, 80 billetjies, dames en here, hulle is gespeen, hulle is kirkhoring droog, en hier is hulle nou, dames en here, Bonsmara, stop kwaliteit weer in die ring, dames en here, kyk bietjie daar, ladies and gentlemen again, lot number 16, start me nou, 50 rand, dit by die 50, het 50 rand, dit by die 50, het 15 na by die 50, by die 50, daar by die 50, by die 50, 50, by die 50, ons sal nou met hom praat, het 15 na by die 50, het 15 nou daar meneer, by die 50 rand, by die 15 na by die 50, 50, by die 50, 50, by die 50, 50, by die 50, 48, het 48 rand meneer, by die 48, dankie, het 48 rand, by die 48, by die 48, by die 48, by die 25, by die 48, 25, by die 48, 50, het 48, 50, by die 48, 50, by die 50, by die 48, 75, het 48, 75, by die 49, het 49, by die 9, by die 49, by die 9, by die 49, by die 49, 25, het 49, 25, by die 49, 25, 49, 50, het 49, 50 meneer, 49, 75, at 49, 75, 50, at 50, by the 50, 50, 25, at 50, 50, at 50, 50, by the 50, 50, by the 50, 50, 50, 75, at 50, 5 and 7, by the 50, 51, 25, at 51, 25, again, by the 51, 25, 51, 50, at 50, 50, by the 51, 50, at 51, 75,
75. At 51.75, at a bit of 51.75, 52. At 52, now get a bit of 2, now get a bit of 52, gaan meneer, a bit of 52.25. At 52.25, at a bit of 5, at a bit of 52.25, at a bit of 5, at a bit of 52.25. 52.25, gaan meneer, a bit of 52.25, at a bit of 5, at a bit of 52.25. 52.25, at 52.25 again. At 52.25, gaan meneer, a bit of 52.25, at a bit of 52.25, at a bit of 52.25. 52.50. Op 52.50 meneer. At 52.50, at a bit of 52.50.75. At 52.75, at a bit of 52.75, at a bit of 52.75. 52.75 by Meerkat nou meneer, a bit of 52.75. At 52.75. All out, all done. Rand 52.75. Wat sê my vriende vir my? Vra net daarso vir 53 asseblief vir my ou vriend op koper nommer 511. Druk net vir my die knoppie op 53, dis 25 sent. Ek vra vir jou so mooi, maak vir my 53 asseblief. Druk net vir my die knoppietjie daar vir 53 asseblief my ou groot maat. Das hy, dit is joune geluk, hulle is verkoop. Alright, dames en here, ons gaan aan regs so, né? Dankie. Ons gaan aan lot nommer 17 toe, dames en here. Dit is nou weer Simbra Brangus kruise. 44 manlik, 28, hulle is 28 versies, hulle is 72 in totaal, ons skat hulle 170 kilogram, dames en here, hulle loop daar so op Frankfurt, weer eens, kyk bietjie na die kwaliteit daar, dames en here, uitstekende Simbra Brangus kruisings, en nou, hop, hulle weer daar meneer, wat sê hulle vir my, begin my lekker laag gaan meneer, by die R52, lekker ligte colors, het 52, maak R50, het 15, daar by die 50, daar by die 15, daar by die 50, dankie, daar by die 50, het 15, daar by die 50, daar by die 50, daar by die 50, 25, het 50, 25, daar by die 50, 25, at 50, 25, gaan meneer, by 50, 25, at 50, 50, by 50, 50, by 50, 25 online, at 50, 25, 50, 50, by 50, 50, by 50, 50, 50, 75, 51, R51, at 51 again, again, by 51, then by 51, by the end, again, by 1, again, by 51, by 25, at 51, 25, at 51, 50, by 51, 50, by 51, 50, by 51, 50, at the end, 50, 57, gaan meneer, by 51, 2, by 52, at 52 again, again, by 52, gaan meneer, by 52, 25, 52, 50, by 52, 50, 50, by 52, 50, 50, at 52, 50, at 52, 50 again, again, by 52, 50, by 52, 50, by 52, 50, 50, at 52, 50 meneer, 52, 50, by 52, 50, is aan niemand meer as die meneer, at 52, 50, all out, all done. Run, 52, 50, thank you sir, by number 518. Dames en here, ons gaan aan na lot nommer 18 toe, hier so hulle loop by Worden, Simbra kruisies daar so, dames en here, kyk maar bietjie, hulle loop steeds by die moeder, is ek reg, ek is by lot nommer 18, ja, Simbra kruiskalers, hulle loop steeds by die moeder, 210, 215 kilogram skat, ons hulle, 35 manlik, 30 vroulik, en dan dames en here, kan julle vir my gaan kyk, 'n bietjie daar, na die kalfies wat voor julle staan. Ladies and gentlemen, lot number 18, start me now. 50, 50, at 50, daar get a bit of 50 rand. At 50, daar get a bit of 50 rand, a bit of 50, 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 48, at 48 rand. At 48, a bit of 48, a bit of 35 manlik, 30 vroulik. At 48, meneer, ek het by 48 rand. At 48 again, ek het by 48, kom aan een, wat sê daar by 48, by 48, by 47, 47 sal ek vat meneer. At 47, dankie. At 47, 47 het ek op meer kat, a bit of 47, 25, a bit of 47, 25, a bit of 47, 25, op die vloer gevat. At 47, 25, again, ek het by 47, 50, 47, 75. At 47, 75, a bit of 47, 48, at 48, 25, at 48, 25, at a bit of 48, 25, at a bit of 48, 50, at 48, 75, at 48, 75, at a bit of 48, 75, at a bit of 48, 49, 49, 49, 25, at 49, 25 op die vloer, at 49, 50, at 49, 50, 49, 75, at 49, 75, at a bit of 49, 50 rand, dankie, at 50, 25, at 50, 25, gaan meneer, at 50, 25, 50, 50, at 50, 50, at 50, 50, at 50, 50, 50, 75, at 50, 50, 75,
at 50.75 op die vloer, at 50.75, get a bit of 51, at 51, come on, we get a bit of 51.25, at 51.25, at a bit of 51.25, at a bit of 51.25, yen en 50.25 gaan meneer, a bit of 51.25, at a bit of 51.25, yen en 50.25 op die vloer meneer. 51.25 again, get a bit of 50.25, get a bit of 51.25, 51.50, at 51.50, come on my oom, nog net enetjie, wat is die 25 cent nou? 51.50 het ek by meerkat. 51.50 gaan meneer, a bit of 51.50, a bit of 51.50, a bit of 51.50, a bit of 51.50, all out, all done. Rand, 51.50, ons verkoop hulle, baie dankie meneere. Koper nummer 511, thank you, good sir. Alright, dames en here, ons beweeg aan hierso na hierdie pragtige bonsmaras, lekker swaar, dames en here, 320 kg, 44 billetjies van hulle. Alright, meneer, wat sê op hulle? Hulle is lekker swaar, 320, Frankfurt wêreld. Van Frankfurt af, daar sê dames en bonsmaras sê nou. Alright, meneer, wat sê ek, by 45 start me. 45 rand, by 40. At 40 na, by 40 rand, by 40, daar by 40 rand, by 40, daar by 40, by 40, lekker swaar meneer, 40 rand, at 40 na, by 40, dan get a bit of 40, 25, by 40, 50, by 40, 75, by 41, get a bit of 41, 25, by 41, 50, at 41, 50, by 41, 50, het ek by achter nou, daar by 41, 50, 41, 50 het ek op die vloer, at 41, 50, daar by 41, 50, by 41, 50, 41, 75, at 42, I get a bit of 42, 25, 42, 50, 42, 75, at a bit of 43, 43, 25, at 43, 25, het ek weer aan meneer, by 44, 43, 75, 44, sal jou nou wees, at 44, up at 44, 25, at 44, 25, at 44, 50, at 44, 50, 44, 75, at 44, 75, at 44, 75, at 44, 75 op die vloer, at 45, 45 rand, at 45, at 45, again, at 45, at 45, at 45, at 45, at 45, 25, at 45, 25, at 45, 25, at 45, 25 meneer, 45, 25, again, at 45, 25, at 45, 25, 45, 25, at 45, 25, at 45, 25, wat sê P.J. at 45, 25, teen julle manne daar, at 45, 25 again, ek het by 45, 25, ek gaan vir jou kyk, at 45, 25, at 45, and 25, dan, baie dankie, koper nummer 5, 2, 7, dankie daarvoor, dames en here, ons gaan gou aanbeweeg na lot nummer 39 toe, dit is nog kalfies, ons gaan nou weer terug gaan na 20 toe, ons beweeg net gou aan na lot nummer 39 toe, dames en here, dit is dan nou speenkalvers weer daar in die ring, kyk weer na die bonsmaras wat voor julle staan, hulle is klaar gespeen en geënt, en natuurlik, dames en here, in die Heilbron area, hulle loop naby Heilbron, en natuurlik 225 tot 230 kilo skat ons vir hulle, dames en here, 64 manlik in die ring, alright hou weer, dames en here, nommer 39 en 40 is dieselfde persoon, so as jy in die versies later belangstel, hulle is 114 in totaal, maar ons verkoop eers net die billetjies, dan verkoop ons vir julle die versies. Reg so oom Benny? Dankie oom. Alright ou meneer, wat sê julle? At lot number 39 again, maak 50 rand. At 15 na, get a bit of 50. At 15 na, bit of 50 rand, get a bit of 50, daar bit of 50, daar bit of 15, daar bit of 50, BJ. At 50 dankie, daar get a bit of 50, het ek. At 50 op die vloer. At 50 rand, get a bit of 15, daar bit of 50 rand, get a bit of 50, 25, get a bit of 50, 25, at 50, 50, get a bit of 50, 50, get a bit of 50, 50. At 50, 50, daar bit of 50, 75, get a bit of 51. At 51, I get a bit of 1, I get a bit of 1, I get a bit of 51 op die vloer, nou daar meneer, a bit of 51, 25, 51, 50, at 51, 50, get a bit of 51, 50, get a bit of 51, 75, 51, 75, get a bit of 52, at 52 now, get a bit of 52 now, 2 now, get a bit of 25, get a bit of 52, 25, 52, 50, at 25, 5, get a bit of 52, 50, 52, 75, at 53, at 53 again, get a bit of 3 and 5, get a bit of 53, 25, at 53, 50, 3 and 5, get a bit of 53, 50, get a bit of 53, 50 op die vloer meneer, 3 and 5, get a bit of 53, 75, 53, 75, get a bit of 54, at 54, a bit of 54 now, Fino, a bit of 54 now, 25, a bit of 54, 25, 54, 50, at 54, 50, a bit of 54, 50, a bit of 54, 50, at the line, at 54, 75, at 54, 75, a bit of 54, 75, a bit of 54, 75, 55, het ek weer online, at 55, 25, 55, 25, a bit of 55, 25, a bit of 55, 50, 55, 50, a bit of 55, 75, at 55, 57, a bit of 55, 75, a bit of 55, 75, 55, 75, teen nummer 800 nou,
nou. At 55.75. At 55, 75, at a bit of 55, 75, at a bit of 55, 75. Almal klam net a bit of 56. I thank you, sir. At 56 again. 25. At 56, 25. At 56, 25. At a bit of 56, 25. 56, 25, meneer vir die eerste maal nou. 56, 25. At a bit of 56, 25 vir die tweede. Derde en laaste maal by jou. Rand 56.25. Ek dink ons is reg daarso, my ou vriend. 56.25. Daar's hy, dankie. Koper nommer 33, Siska. Baie number 33. Dink jy so? Alright. Dames en here, gaan aan na lot nommer 40 toe. Dit is nou die versies, daai se sissies. Begin my op hulle maniere. Hulle is dan natuurlik ook gespeen en geënt. Hulle is 50 vroulik, geskat 225 Heilbron area. Alright, oh, show me better again in Africa, ladies and gentlemen. Alright, oh, dames en here, waar begin julle my? Hop, hulle weer by die draai. En nou daar sê meneer by die 50 rand, by die 50. At 50 now 48, I will take. At 48 again, by die 48, by die 47, 47, lekker laag. At 47 op die versies meneer. At 47 again, by die 47, by die 7, dankie. Attack op die vloer. At 47 again, I get a bit of 47. At 47, 25. 47, 50. At 47, 50, a bit of 47, 50, a bit of 75, a bit of 47, 75, a bit of 47, 75, a bit of 48. At 48 again, I get a bit of 48, meneer, a bit of 48, a bit of 48, 25, 48, 50. At 48, 50, I get a bit of 48, 50, meneer, a bit of 48, 50. Op die vloer, dames. At 48, 50, a bit of 48, 50, a bit of 50, a bit of 48, 50, a bit of 50, a bit of 48, 75. 48, 75, a bit of 48, 75, 49. At 49 again, I get a bit of 49 rand, a bit of 49, I get a bit of 49, 25. At 49, 25, at a bit of 50, 49, 50. At 49, 50, attack. At 49, 50, 75, mark 50. At 49, 75, at a bit of 49, 75, at a bit of 49, 75. 49, 75, meneer, lê by Meerkat online. 50 rand, dankie. At 50 I've got. At 50 rand, a bit of 50. At 50 now, get a bit of 50, meneer, a bit of 50, 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 a bit of 50 rand, a bit of 50. At 50 now, 50, a bit of 50, 50, a bit of 50 op die vloer. Vir 'n 50 rand, meneer, ek gaan verkoop. All out and done. Done. 50, dankie my vriend. Koper nommer 33, reg so daar. Dan beweeg ons terug na lot nommer 20 toe. Lot number 20. Alright. Dames en here, het ons dan nou pragtige B-grade, 90 van hulle. Lot nommer 20, julle kan net vir ons daar opsit. Lot nommer 20, pragtige B-grade, dames en here, 90 van hulle. Ons skat hulle so 450, 500. Hulle loop net hier aan die ander kant die bult by vrede. Alright, hou daar sê dames en here, wat sê hulle my op hulle? Begin my maar lekker laag gaan, meneer, wat sê hulle meneer by die 35, 30 rand, 30. 28 op die B-grade, 28 rand. At 28 again, ek het by 28 gaan, meneer, by die 28, by die 28, by die 28, by die 28, dankie. At 28 rand, by die 28, by die 28, 25, by die 28, 25, by die 28, 25. At 28, 50. At 28, 50 again, ek het by 28, 50, meneer, by die 28, 50, 28, 75. At 28, 75, by die 28, 75, 29. At 29, ek het by die 9, ek het by die 29, 25. At 29, 25, het ek op Meerkat, by die 29, 50 op die vloer. At 29, 50, by die 29, 50. A bit of 29, 50, 29, 75, at 29, 75, a bit of 30, at 30 now, a bit of 30, donkey Bilal, I get a bit of Dara, and then a bit of 30, 30, 25, at 30, 25, a bit of 30, 30, 50, a bit of 30, 50, a bit of 50, a bit of 30, 50, Dara around 5 and 7, I get a bit of 30, 75, at 30, 75, 31, at 31, I get a bit of 125, 31, 50, at 31, 50, a bit of 50, a bit of 31, 50, 75, at 31, 75, a bit of 31, 32, 32, 25, at 22, 5 and 20, a bit of 32, 25, 50, at 32.50. 32, 50, meneer, by 32.75. 32.75, at 32.75, at 33. Op 33, at 33 again. 33, 25, at 33.50, at 33.50, at 33.75, at 33, 75, meneer, at 30.75, 34. At 34, meneer, by 34, by 34, by 34, by 34, by 34, by 34. Op 34 rand, at 34.25, 34.25, at a bit of 5, at a bit of 34.25, at a bit of 5, at a bit of 34.50, at 34.50, again, at a bit of 34.50, meneer, at 34.50, at a bit of 34.50, at a bit of 34.50 by Donnie, at 34.50, 34.50, at 34.50.
Almal klaar meneer by die R34.50 as daar niemand meer is, die meneer gaan ek verkoop. Rand 34.50, ons verkoop hulle jou gelukkige dag meneer, koper nommer 520. 1.4, ekskuus, waar het ek nou dit gesien? Okay. Ja, dankie meneer Foutloos daarvoor. Daar sê, dames en heren, ons gaan aan daarso na die superkies toe, die A-grade natuurlik daarso. 55 van hulle, ons skat hulle so by die 500 kg. Is die sellemans en dames en heren, hulle loop net die by vrede en kyk weer 'n bietjie daar. Op hulle meneer wat sê, meneer by die draai nou daar, meneer by die superkies. Alright, meneer wat sê, hulle begin my lekker laag aan, meneer by die R40. Het 40 nagere by die 40, 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 dankie. Het R40 by die 40, dankie. Het 40 by die 25, het 40, 50, by die 40, 50, by die 40, 50, by die 40, 50, by die 40, 50, op die vloer. Het 40, 50, dan meneer by die 40, 50, by die 40, 50, by die 50, by die 40, 50, 75. Het 40, 75, by die 41. Het 41 again by die 1, again by die 1, again by die 41, by die 1, again by die 41, 41, 25, 41, 50. Het 41, 75. Het 41, 75. So jou nou weer is by die 41, 75. At 42, I get a bit of 42, donkey dominated by 42, not 2, not 25, at 42, 50, at 42, 50, 42, 75, at 42, 75, at a bit of 43, at 43 again, I get a bit of 43, at a bit of 25, at 43, 25, 43, 25, at a bit of 43, 25, 43, 50, op die vloer, 43, 50, 43, 50, at a bit of 43, 50, at a bit of 50, at a bit of 43, 50, at a bit of 50, at a bit of 43, 50, at a bit of 50, at a bit of 43, 50, 43, 50, het ek meneer, at 43, 50 again, op 43, 50 gaan meneer, 43, 50, 43, 75, at 43, 75, at a bit of 44, at 44, at a bit of 44, at a bit of 44, at a bit of 44 op die vloer, is julle reg dames, want het lyk of hulle weg is daar. 44 op die vloer. At 44 now, but 44, 25. At 44, 25, at 44, 25, at 44, 50. At 44, 50, at 44, 50, at 44, 50, at 44, 50. Lê agter jou. At 44, 50, at 44, 50 gaan meneer, at 44, 50, 75. 44, 75. 44, 75 gaan meneer, at 44, 75, at 44, 75. All out and done at 44, 75. Run! 44, 75, dankie. En daai kopernommer van jou asseblief. 175. Dit is reg so met jou, nê? Nee? Dankie. OK. Dames en here, het ons dan 18 lekker groot bulle. 900 kg. Hulle loop ook hier in die vrede area. En dames en here, kyk maar weer 'n bietjie daarna hulle. Alright ou. Dames en here, hier is hulle nou. Vrede area, almal bulle, kyk weer 'n bietjie daar sê dames en here wat sê hulle weer ek het by die dra nou daar meneer by hulle by die R30. 30 to start. Op R30 meneer. Het 30 na by die 30, dankie. Het 30 na by die 30, na by die 30, na by die 30, na by die 30, 30, na by die 30, 25, 30, 50, 30, 75, na by die 31, 25, at 31, 50, at 31, 75, na by die 31, 75, na by die 32, at 32, 25, 32, 25, na by die 32, 25, het ek op die vloer reeds gevat. At 32, 25, na by die 32, 25, na by die 32, 25, na by die 32, 50, at 32, 50, 32, 50, 75, at 32, 75, 32, 75, 32, 75, 32, 75, 32, 75 gaan meneer by die 32, 75, by die 32, 75, op die vloer, op 32, 75 meneer, 32, 75, at 5, by die 32, 75, run, 32, 75, koper nommer 174. Alright, dames en here, ons gaan aan na lot nommer 23 toe. Hierso is dit Bonsmara dragtige koeie, dames en here. Kyk weer 'n bietjie daarna hulle dragtige koeie. 49 van hulle, dames en here, maar hulle is 58. Daar's eintlik kyk net daai korreksie, dis 58 van hulle, nie 49 nie. En dames en here, hulle is dan koeie wat vir jou nog so 1 of 2 kalfies gaan gee, het die bemarker vir my gesê. 1 of 2 kalfies gaan hy vir julle gee, dames en here, tot 3 op seker is. Hier is hulle dan, dames en here, lekker swaar dragtig. Daar is van hulle wat al reeds gekalf het. Ek dink 6 het reeds gekalf. So kyk maar net na hulle, dames en here, hier is hulle swaar dragtig. Alright, ou meneer by die mooi dragtige koeie in die ring. Begin my, ek gaan hulle net opvuil per stuk, hoor? Julle kan hulle vir my opsit per stuk. 6.
6 van hulle het gekalf. Dames en here, hulle gaan vir jou nog so 2 tot 3 kalfies gee, sê hulle vir my. Alright, ou dames en here, kyk maar weer 'n bietjie daar. Alright, meneer, wat sê hulle meneer, ek het by 18,000 start me there. 18,000, 18,000, 15 sal ek vat meneer. Het 15,500 rand botta asseblief daar so, ek het by 15,000. Het 15,000, ek het by 15,000 rand, by 15, ek het by 15, by 15, by 15, by 14,000. 14,000, ek het by 14,000, ek het by 14, ek het by 14, ek het by 14,000, ek het by 14, anyone at 14? 14,000 meneer, ek kan nie laer as dit gaan nie, 14,000 sal my bot wees. Het 14,000 rand, by 14, by 14, ek het by 14, at 14, ek het by 14, at 14, ek het by 14,000. 14,000, 14,000, 14,000 rand, by 14, 14, by 14, at 14. At 14,000, ek het by 14,000 rand, by 14 meneer, ek sal hulle ook so verkoop, dat jy net die vrag hoef te vat, net 'n vrag hoef te vat. At 14,000 rand, by 14,000. At 14,000, by 14,000 rand, by 14, 14, by 14, at 14, by 14, ek het by 14. Meneer, ons gaan net so bietjie verby hou op hulle. Ons gaan aan na lot nommer 24 toe. Dis hy. Dames en here, hier kan ons gaan kyk. Ons gaan aan na die Brangus toe, dames en here, hulle is dragtige koeie. Tiaan sê net gou vir my, hulle tande alles is nog reg, goeie boerkoeie. Goeie boerkoeie. Hulle is nog reg jonk, dames en here. Hulle is dragtig en hier kan julle gaan kyk, 50 van hulle in die Volksrus omgewing. Alright, dames en here, dragtige Brangus koeie. Kyk hoe mooi is hulle dan, daar sê dames en here. Hulle nog in die vleur van hulle lewe, baie netjies. Begin my dan, dames en here, wat sê julle by die draai? Hop hulle nou. En nou daar sê meneer, waar begin julle my meneer by 18,000, 17 sal ek vat. 15,000 rand by 15. Het 15,000 rand by 15, na by 15, na by 15, na by 15, na by 14. Het 14,000 ek by 14,000 op hulle. Het 14,000 ek by 14, ek by 14, ek by 14, ek by 14, 14, na by 14, 14, na by 14, het 14. Het 14,000 ek by 14, ek by 14, ek by 14, het 14, 14,000 anyone at 14,000 meneer. 14,000 vir die dragtige koeie meneer by 14,000 rand by 14, ek by 14, ek by 14, at 14, meneer, ons gaan net so bietjie verby hou op hulle ook. Ja. Kom ons gaan aan na lot nommer 26 toe, dames en here, hierso nou weer slagkoeie, lot nommer 26. Dames en here, hulle het geen BTW op nie. Daar is hulle nou, lot nommer 26, geen BTW op hulle nie, lekker slagkoeie, 3 van hulle, dames en here, 600 kg. Met ons 25, ekskuus, gaan gou terug, ons het iemand wat belangstel in lot 25, ekskuus toch daaroor. Lot nommer 25, daar sê dames en here, koeie wat besig is om te kalf, en hulle dan, dames en here, in die Volksrus area, Brangusse, natuurlik, daar sy meneer, kyk na hulle, dames en here, hier is hulle nou besig om te kalf, hulle lekker zwaar dragtig, alright ho, 18,000, maak vir my 17, 17,000 rand by 17,000. Het 17,000 rand by 17 na meneer by 16 sal ek vat. Op 16 ek by 16,000 ek by 16 meneer, hulle is besig om te kalf. Het 16,000 rand by 16 ek by 16 ek by 16 ek gaan nie sakkie. Het 16,000 rand by 16,000 ek by 16 ek by 16. Het 16,000 rand by 16 ek by 16,000 meneer besig om te kalf. Het 16,000 rand by 16 ek by 16 ek by 16,000. Ek het 16,000. Het 16,000 rand by 16,000 ek by 16 het ek. Het 16,000 ek by 16,000 rand by 16 eer ek wag vir julle op die foon. Het 16,000 rand by 16 ek by 16 ek by 16 ek by 16. Het 16,000. Het 16,000. 16,5. Het 16,5 het ek nou. Het 16,500 by 5 by 16,500. Het 16,500 by 5 by 16,500 by 16,500. Het 16,500. 16,500 all out and done, ladies and gentlemen, ek gaan verkoop. Erik, ek wag nou vir julle. All out and done at 16,500 rand, 16,5, kom ek gee net 'n goeie kansie daar. Net by my verkoper hoor. Reg so, 16,5 het ons, meneer Potgieter, baie geluk vir jou, 532 is ons koper. Alright, dames en here, nou beweeg ons aan na die nou wet koeie toe, hier die eerste klompie, hulle is 600 kg, 3 van hulle, en dames en here, lekker slag koeie, kyk maar 'n bietjie daar, julle kan vir my aangaan na 26 toe. Hulle loop natuurlik op Frankfurt se wêreld, as ek reg is, Rolof? Heilbron, sorry meneere. Heilbron se wêreld loop hulle 600 kg vet koeie. Alright, ou meneer, wat sê julle R30 begin my maar. At 30,
R30, dankie dames en heren, by die 30 attack. Op vir R30, by die 30, na by die 30, by die 30, na by die 30, na by die 30, na by die 30, by die 30, 30, by die 30, 30, by die 30, 25. At 30, 25, 30, 50, by die 30, 75, maak vir my 31 rand, dankie. At 31 attack, at 31 rand, by die 31, by die 1, by die 1, by die 31, by die 1, by die 31, by die 1, by die 31. 31 rand, by die 31, by die 1, by die 31, 25, 31, 50, at 31, 50, Dion is in my pad, at 31, 50, by die 31, 75, at 32, at 32, at 32, now get a bit of 25, 32, 50, at 32, 50 op die vloer. 32, 50 gaan meneer, by die 32, 50, by die 50, at 32, 50. Rand, 32, 50, is het reg so mee, Stian? Goeie geld. Ok, hy sê nee. Wat is jou prys? 33. Nie vandag hier, ons hou verby. Dames en here, ons gaan aan na die volgendes toe. Hulle is ook vetkoeie, 14 van hulle 550 kg. Alright, ou 30 rand weer. Het 30 na by die 30, selfe storie, Heilbron se wêreld loop hulle meneer 14 van hulle 30 het ek dankie meneer by die 30, 25 by die 30, 50 by die 30, 75, at 30, 75, 31, at 31 again by die 125 by die 31, 50, at 31, 50 by die 31, 75, at 31, 75 by die 31, 75 by die 32, at 32 now again by die 225, at 32, 25 by die 32, 50, at 32, 50 meneer by die 32, 50 by die 50 by die 32, 50 by die 50 by die 32, 50. Almal klaar meneer by die 32, 50, at 32, 50, at 32, 50. Rand 32, 50, 33 sal vat my vriend, gaan ons net verby hou. Ons hou verby. Daar sê dames en here dan die volgende is 5 koeie, ons skat hulle 460. Dames en here, gaan maar aan daarso. Begin met daar 30 rand weer. Gaan ons aan. Nie verkoop nie. Okay. Probeer die sê los. Meneer, ons beweeg nou aan net so vinnig. Lot nommer 29, 30, 31 is op baie kort kennisgewing onttrek. Ons gaan hulle nie vir julle verkoop vandag nie. Baie jammer daaroor. Ons gaan aan na lot nommer 2, nommer 33 toe. Ek wil net seker maak ek het die regte goed nou daar uitgetrek, ja. Ons beweeg aan na lot nommer 33A toe. 33A. Dames en here, hier is 55. Ek gaan jou ook die geleentheid gee om een of albei pakkies te neem, meneere. Jy kan vat een of albei pakkies 33A. Hier is hulle, dames en here, 560 tot 580 kg. Hulle loop op Frankfurt, dames en here, baie naby aan die dorp Frankfurt. En jy kan vat lot nommer 33A en B. Ek gee die geleentheid. Alright, daar sê dames en here, hier is hulle nou. Begin my dan weer aan, meneer, wat julle by die 30 rand. Het 30 dankie. Het 30 na by die 30, 25 by die 30, 25 by die 30, 50. 30 rand 50 aan, meneer, by die 30, 50 by die 30, 75 by die 31. Het 31, 31 by die 1, by die 31, by die 1, by die 31 attack. 31 rand by die 31, by die 1, by die 31. Ek wag nou vir die meerkatte. At 31 again, by die 31 rand, by die 31, by die 1, by die 1, by die 31, at 1, by die 31, op die vloer nou daar. At 31 rand, meneer, at 31, at 31, at 1, by die 31. 31 is aan niemand meer as die Bilal, come on, what do you say, sir? At 31 again, by die 1, by die 1, by die 31, by die 1, by die 1, at 31, at 1, by die 1, at 31. All out and done, 31. Rand, 31 rand het ek vir julle. Net by my eienaar hoor of dit reg so is. Vat jy een of albei pakkies, meneer? Hy vat die eerste pakkie. Reg so, ons verkoop hulle 31 rand en daai kopernommertjie van jou is 174. Alright, ou meneer, ons verkoop die tweede pakkie. 33B, 30 rand weer. Selfe storie as die vorige is, meneer, selfe storie. Come on, Kabous, kyk bietjie mooi. Alright, nou dan meneer, wat sê julle meneer, by die 30 rand. Het 30 na by die 30, na by die 30, na by die 30, na by die 30, 30, by die 30, ek wag nou. Het 30 rand by die 30, na by die 30, by die 30, by die 30, by die 30, 25, by die 30, 25 attack. Het 30, 25 by die 30 rand, 25 aan meneer by die 30, 25. Het 30, 25 by die 30, 25, wat sê Pinaar. Het 30, 25 by die 30 rand, 25, wat sê oom François. Het 30, 25 by die 30, 25, by die 30, 25, by die 30, 25. 30 rand 25 by die 30, 25 at 30, 25. Oom Benny, ons gaan moet kyk weer na 31, sal dit vir oom werk? Ons gaan nou bel. Sal hy die ander ook laat gaan vir 31? Ek wil net geseker maak, hou net aan die lyn, ons gaan nou vir julle sê. Alright dames en here, ons gaan aan na nommer C toe, terwyl julle besig is daarso.
Hou net daai R31 vas, Siska, ons gaan nou kyk of ons al verkoop. Right, 33C, dames en here, weeslag koeie 40 van hulle en hierso geskat 520, 530. R30 sal ek vat, meneere. At 30 now, get a bit of darach, at 30 now, but a darach, dabber 30 now, but a darach, dabber 30 now, but a darach, get a bit of 30 dankie. Op 'n darach rand het ek, at 30 now, but a darach. Net goed terugkom, daai vorige pakkie dan nie verkoop nie. Ons gaan net 33 dan nou aanpas. 30 rand het ek, at 30 now, but a darach, at 30 now, but a darach rand, at a bit of 30, at a bit of darach, at a bit of 30, at a bit of darach, at a bit of 30. At 30 now, but a 30, 30, at a bit of 30, at 30, at a bit of 30, at 30, at a bit of 30, at 30. At 30 now, meneer, at a bit of darach rand, at a bit of 30, now, get a bit of darach rand, at a bit of 30, at a bit of darach, at a bit of 30. At 30 het ek op die vloer. R30, meneer, 30. Ek dink ons is 'n bietjie ver op hulle. Nie vir nou nie. Ons hou net verby op hulle, dames en here. Kom ons gaan aan daar na die skape toe. Hier beweeg ons aan na die skape toe, dames en here. Lot nummer 34. Hierso het ons 60 ramlammers, 42 kilogram. 42, daar sê dames en here, begin my nou, R60. That's 60 again. Maak maar daar, get a bit of 60. At 60 now, get a bit of R60, get a bit of 58. 58, 58 op hierdie lammer saam, meneer, a bit of 58, 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 a bit of 58. R58 daar, meneer, a bit of 58, again, get a bit of 58, a bit of 58, a bit of 58, at 58, 55 sal ek vat. Come on, kabous. At 55 aan, meneer, a bit of 55, 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 a bit of 55. Meneer, ek kan tog nie langer as dit gaan nie. 58 het ek by LK. At by 58. At 58 again, get a bit of 58. 58, a bit of 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 58. At 58, ek het by R58 meneer. At 58 again, ek het by 58, a bit of 58 is hy ramlammers natuurlik. At 58 again, ek het by 58, a bit of 58, a bit of 58, a bit of 58 het ek online. At 58 again, ek het by R58, a bit of 58, a bit of 58, a bit of 58. 58, 58, meneer en niemand meer nie. Ek gaan verkoop. R58. Reg so, baie dankie. Koper nommer 520. Alright, ou dames en here, volgende dan gaan ons aan na die gemengde pakkie toe van 40. Ons skat hulle dames en here natuurlik 34 kilogram en hulle is 40 gemeng. Alright, ou, begin met daar weer meneer, wat sê julle meneer, ek het bedraai R60, 58, 55. Julle is by die verkeerde plekkie daar so dames. Kyk net vir my die videoetjie daar asseblief. Alright. 34. Skat ons hulle gewig. Hulle is gemeng. Alright, ou meneer, wat sê julle meneer, bedrag van 50. Maak 55. At 55 again, get a bit of 55 daar meneer, a bit of 55, a bit of 55, a bit of 55, a bit of 55. Maak maar R50, ons begin daar. At R50, a bit of 50. At R50, a bit of 50 daar meneer, a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50, a bit of 50. At 50 dankie, ek het 'n bit of 50 getek. At 50 en ek het 'n bit of 50 daar meneer, a bit of 50 na, a bit of 50 daar, a bit of 50 na, a bit of 50 daar, a bit of 50 na, 50, a bit of 50, 50. At 50 na, ek het 'n bit of 50. At 50 na, a bit of 50 daar, a bit of 50, 50, a bit of 50, 50, a bit of 50, 50. Rolof, kom gou hier asseblief. At 50 daar meneer, a bit of 50 na, a bit of 50, a bit of 50, 50, 50, 50, a bit of 50, 50 attack. At 50 rand, 50, a bit of 50, 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 50, at 50, 50. All out en dan op 50 rand, 50, 50, 50, 51. At 51 weer. At 51 again. 51 rand, a bit of 51. At 51 again, a bit of 1, a bit of 1, a bit of 51, a bit of 1, a bit of 51. All done at 51. At 1, a bit of 1, a bit of 51. Almal klaar. Rand 51 het ek op hulle. Daar het ek een. Daar sê dames en here, hier het ons nou by die ooilammers. Hulle weeg 5 tot 37 kilos. 68 van hulle ooilammers. Alright, ou, daar sê dames en here, wat sê julle weer hier by die draai. En op hulle nou dames en here, waar begin julle my? Alright, ou, hier by R58. At 58 again, by 58, by 58.
Alright. Lot nommer 36, Roelof, is julle reg? Kan ek aangaan? OK. Ja. OK, jy ja, ekskuus. 35 is nou verkoop nie. Ons gaan aan 36 toe. Dames en here, ons het reeds R50 op hulle. Dankie. R50 by die WIP, dankie. Het R50 by die WIP, nou by die R50 by die 36 meneer. Het R50 by die nou by die R50 by die WIP, is julle reg meneer Katte. Het R50, dankie. Het R50, dit is natuurlik die ootjie saam meneer by die R50 by die 50. Het 50 na by die R50 by die het 50 het 50 by die 50. Meneer, kom ons hou net verby op hulle ook. Ons gaan nou aan na daai pragtige ooe toe. Lot nommer 37. Baie goeie ooe. 309 van hulle, dames en here, 58 tot 60. Hierdie hulle noem dit the perfect trade weight. Kyk na daai ooe. Dames en here, hier is jou geleentheid nou. Show me better again in, ja wat sê hulle meneer, 309 van hulle in totaal, almal ooe. Alrighto, begin my daar sy menere. Ek het weer 'n draai en ek het weer R35. 35 to start me now. At R35 menere, 35 dan gee jy 35, 25, 35, 35, 75, 36. At 36 25, at 36 25, at 36 25 attack. At 36 25 gaan menere by 36 50. At 36 50 by 36 75. At 36 75 by 36 75 37. At 37 again again by 37 25 37 50. At 37 50 by 37 50. 37.75 at 37.75 moenie vir hulle kyk vir my at 37.75 at 37.75 by 38 at 38 dankie dames en here by 38 at 38 by 38 by 38 by 38 25 at 38 25 by 38 25 38 50 at 38 50 38 50 38 75 at 38 75 by 38 75 meneer 38 75 38 75 meneer 38, as niemand meer is in 39, at 39 again, at 39 again, but in meneer by 39 again, but 39 39 39 9 39 gaan op by 39 30 as reg is eienaar. Hy sê dit is 100%, stuur groete vir my groot vriend asseblief. R39 en ons kopernommer asseblief. Maak vir my. Ek koop hom met 30. Koop hom met 30. Alright, meneer, ons gaan aan na lot nommer 38 toe. Hier is dames en here, alle wêreld, kyk 'n bietjie hier. Asseblief, kabous, moenie nou mis nie. Sit net vir my die regte. Dis nie die regte video. Jy moet vir my 38 se video opsit asseblief. Ja, dis nie die regte video nie. OK, dit is verkeerd, dis lammers. Kom kyk of die 39 ook is nie. Die 39 is beeste. Vir julle lammers wys meneer, want beter as dit kry jy nie in die Suider-Afrika. In die Republiek is daar beter nie. In die wêreld van hierdie aarde. Meneer, ongelooflike goeie skape. Alright. Gaan ons aangaan met hulle? Maar dit is nie die ooe nie, dis lammers dames en here. Dis seker die ooe se lammers, maar dit is lammers. Kom my daarvoor. Kan ons dit nou oplaai of is dit nie moontlik nie? Ons gee net gou 'n goeie kansie. Dit is ons laaste loetjie. Ons het lekker tyd.
255 lammers, dames en here, hulle weeg 32 tot 33 kilogram. Die kwaliteit natuurlik, dames en here, gaan jy ver soek om weer te kry. Ons gaan hom net gou vir julle daar opgooi. Dames en here, hierdie lammers wat ons nou vir julle gaan wys, hulle is kruipvoer aangepas en hulle is 2 maal Covexin gegee, so hulle gaan na by jou kom en dan gaan hulle ontplof. Alla wêreld, kyk net daar. Manne, hier's dit nou. Show me again. Laat ons begin na sy menere, wat sê julle vir my? Op het R60. At 60 again. 60 sekerlik, dankie. At 60 attack. At 60, 25, at a bit of 60, 25, at a bit of 60, 50, at a bit of 60, 75, at a bit of 61, a bit of 1, get a bit of 25, at a bit of 50, at a bit of 61, 50, 61, 75, at a bit of 62, now get a bit of 62, 25, at a bit of 62, 50, 62, 75, at a bit of 63, at 63, at a bit of 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 63, and 60 menere, at 63, 25, at a bit of 63, 50, at 63, 75, come on, Cabos, wat sê jy? 63, 75, at a bit of 64, at 64, a bit of 4, a bit of 64, 25, at a bit of 64, 50, at a bit of 64, 75, at 64, 75, at a bit of 65, at 65 again, at a bit of 65, at a bit of 65, 25, at 65, 25, at a bit of 65, 50, at 65, 75, at 65, 75, at a bit of 65, 75, at a bit of 66, at 66, dames en heren, at a bit of 66, 25, at 66, 25 later, at 66, 25, at a bit of 66, 50, at 66, 50, dames en heren, at a bit of 66, 50. 6650 attack at 6675 at 6675 at a bit of 6675 get a bit of 67 at 67 again get a bit of 67 get a bit of 7 get a bit of 67 at 67 at 67 get a bit of 67 all out and done dames en here vir R67 all out all done rand. Ons moet net so 'n bietjie praat. Meneer, ek soek graag 69 vir hulle, maar as jy kan kom tot by 68, dan gaan ek nie eers vir my eienaar vra nie, dan gaan ons hulle verkoop. Dink dis reg. Kyk weer en skud jou kop. 50. 6750. Dit is reg, so ons verkoop hulle as dit reg is met die baas 6750. Dames en here, as ek reg is, bring dit ons aan die einde van 'n lieflike aanlyn veiling. Ons sê vir julle almal baie baie dankie. Ekskuus tog, die kopernommer daar hierdie is liefs 30. Ekskuus, nie 30 nie. 33. Dames en here, ons sê vir julle almal baie dankie dat julle ingeskakel het op ons aanlyn veiling. Ek vra vir julle asseblief, as jy bemarker julle bel, gee lekker duidelike instruksies, praat met hulle, betaal tog julle rekeninge, dan behou julle vrinne. Ons sien julle by die volgende ene, ons sal vir julle in kennis stel wanneer dit is. Veilig ry na julle huise toe as jy nie daar is reeds nie. Andersins 'n lekker middag verder. Ons sien julle weer en totsiens.